today morning. Jadi kamu khotbah pagi ini di penjara. Then after that he left me from the prison. Setelah itu dia meninggalkan saya dari penjara. To the interpreter. Dengan penerjemah. I told Pastor Peter, where are you going? Pastor Peter, kemana kamu pergi? No, you stay here, you teach them, I have some work. Kamu di sini aja. Saya mau jalan-jalan. I said, oh no Pastor, you stay with me, you stay with me. Enggak Pastor, kamu sama saya aja. I was little fear. Oh, saya sedikit takut. Then Pastor Peter, please stay now, please, I said. Pastor Peter, tolong. No, first time I'm preaching to the prisoners. Pertama kali itu saya khotbah di penjara, jemaat. And I teach to them. Dan saya mengajar mereka. When I teach to them, I see the expectation, the eagerness in them. Jadi ketika saya mengajarkan mereka, saya melihat mereka punya ekspektasi dalam hidup Even mereka. I was teaching in the Bible class, Bible school, in the Pentecost Bible school, I didn't see the response more than that I see in the prison. Ketika saya ngajar di sekolah Alkitab, saya nggak melihat respon yang sama yang saya lihat ketika saya berkhotbah di penjara. The expectation, the listening of word of God is so encouraged me there. Jadi saya sangat terbangun melihat respon mereka mendengar firman Tuhan di penjara. Then I went to my friend Richard. I told brother, I went to the prison. I teach there. Oh, I love the people how they respond over there. Lalu saya cerita kepada teman saya pelayanan penjara. Saya lihat responnya luar biasa bagus. You know what he said to me? Kamu ada tahu apa yang dikatakan kepada saya? Sometimes the believer has to go to prison, my brother. Sometimes the believer in the church want to go to prison. Oh, kadang-kadang memang orang percaya harus pergi ke penjara dulu. Baru biar rasain rasanya To gimana. learn something there. Untuk belajar gimana rasanya kalau di penjara. The second day I had a big crusade in Santiago prison. Di hari kedua saya punya KKR yang besar di Matu. Hundreds of people over there. Ada banyak orang-orang yang datang di sana. I preached about Bartimaeus. Bartimaeus. Saya khotbah tentang Bartimaeus di sana. Having desire to see Jesus. Bagaimana dia bisa melihat dan disembuhkan oleh Yesus. The worship, the presence of God was so strong. Penyembahan dan kehadiran Tuhan sangat kuat di sana. In the prison, people playing the piano and bass guitar. I see, my God. Ketika orang main piano, main bass, saya bilang, wah luar biasa tuh. It's like a heaven there. Saya rasa ada di surga waktu itu. Even the principal of the prison also with me there. Principal of the prison. Jadi penggagas panitia itu ada di situ juga bersama dengan saya. Finally, I give an altar call. Setelah itu saya berikan altar call, saya akan mendoakan orang. I gave my camera to one brother evangelist. Please take me a photo. Jadi saya kasih kamera saya pada salah satu penginjil, foto saya atau. During the altar call, he could not find my face to take photos. So much people in the front. Selama altar call nggak bisa dia ngambil foto, sekarang begitu banyak orang. I laid my hand, I prayed for everyone. Saya letakkan tangan saya berdoa untuk setiap orang. Not even I touched, everybody was falling down. Bukan hanya saya mengajar bagaimana orang-orang jatuh. The prophetical word came over there. Jadi profetik itu suara kenabian membuat datang. I said from here many people going to go out. They will be like God is going to use you like Reinhard Bonnke, like Benny Hinn or coming out from this prison. Jadi dari tempat itu saya perlu ada nubuat bahwa orang-orang ini akan seperti Benny Hinn, akan seperti Reinhard Bonnke yang menjangkau keluar. Evangelist is coming out from this prison. Jadi banyak penginjil yang bangkit dari revival ini. Then I say to the people, finally I give a thanks to them. Akhirnya saya berterima kasih dan berbicara kepada mereka. I feel that first time when I come to this prison, ketika pertama kali saya datang ke tempat itu, I was little fear. Saya merasa takut. Now I feel I want to stay with you. Nah sekarang saya merasa saya mau di sini lebih lama. I want to stay with you in the prison. Aku mau di penjara lebih lama lagi. But your country will not allow me to stay here. Tapi negaramu nggak memperbolehkan saya masuk di penjara. Only 30 days I have visa. How to go back? Hanya 30 hari sebulan punya visa. Habis itu saya harus balik lagi. So then I realized about the scripture. Maka saya menyadari tentang firman ini, jemaat Tuhan. Sometimes I wonder why God said I came for the lordship. Kenapa Tuhan berkata saya datang kepada orang-orang yang hilang domba-dombanya? I see everybody inside the prison they are like a lordship. Saya melihat di dalam penjara itu seperti domba-dombanya Tuhan yang hilang. Our God is a God of compassion. Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. He always like lest
just like he is just expecting the people to come back to his form. Dia selalu berharap bahwa orang itu kembali kepada dia. Because he knew the 99 sheep are more healthy, Dia tahu 99 domba ini lebih kuat dan sehat, but this one is so much weaker. tapi yang satu ini banyak kelemahan. That's why he not concerned more about the 99, he more concerned about the lost sheep. Karena itu dia nggak peduli, Tuhan nggak peduli 99 domba, tapi dia lebih peduli dengan yang satu This ini. evening God has called you, placed you in this church. Maka malam ini Allah memanggil Anda untuk ada di tempat ini, jemaat Tuhan. That you will go out there. Engkau akan pergi keluar, That you will move out there. engkau akan lebih melakukan di luar For finding the lost sheep. untuk menemukan domba-domba yang hilang, To bring all the lost sheep into this assembly. untuk membawa domba-domba yang hilang ke tempat ini, ke jemaat ini, jemaat Tuhan. Then the vision of God, your people is our mission is fulfilling through you. Sehingga people is our mission visi ini digenapi dalam jemaat di sini. It's time, my brother and sister here. Inilah waktunya, saudara-saudariku. Have focus for the lost sheep of Indonesia. Mari fokus pada domba-domba Allah di Indonesia. Many lost sheep are living around you. Banyak domba-domba yang hilang di sekitar kita. Through you only, every lost sheep get compassion. Melalui Anda, maka compassion itu, belas kasihan itu ada. Because you are the channel of blessing. You are the small God, I can say, in this world, in this earth. Maka engkaulah channel berkat itu, engkaulah Allah yang ada. Saya bisa katakan itu, engkaulah Allah itu untuk mencari domba-domba. There is a differentiation between evangelist and evangelism. Ada perbedaan antara penginjil dan evangelis. I'm an evangelist. I'm an evangelist. My calling is an evangelist. Panggilan saya menjadi penginjil, menginjil. You know, I go to many places. I do healing crusade. Saya pergi ke banyak tempat, saya melakukan banyak rangkaian penyembuhan. It's an evangelist. It's a calling from God. Itu adalah panggilan Tuhan sebagai penginjil. But what is the definition of evangelism? Apa itu definisi dari evangelism? Evangelism. The definition of evangelism, Definisi dari penginjilan, or I can say the meaning of evangelism, bisa saya katakan sama dengan evangelis, penginjil. one who know Christ, introducing Christ to others. One who know Christ, introducing Christ or revealing Christ to others. Jadi kita memberitahu Kristus kepada orang-orang yang hilang. You introduce Christ to others. Anda mengenalkan Kristus kepada orang lain. Maybe when you introduce Christ to others, the people may be lost sheep. Ketika Anda mengenalkan Kristus kepada orang lain, mungkin itu domba-domba yang hilang. When you introduce Christ, you bring the people, the lost sheep to the church. Ketika Anda mengenalkan Yesus, Anda membawa orang-orang itu ke dalam gereja, orang-orang itu. Then there is multiplication in the discipleship. Maka terjadi multiplikasi dari kepemuritan itu. This evening church, I encourage you. Di malam ini, gereja saya menegaskan, Have focus for the lost sheep of this world. mari fokus pada domba-domba yang hilang ada di dunia ini. Go out there. Pergi jangkau keluar, Find the lost sheep. temukan domba-domba yang hilang. Bring the people. Bawa orang-orang itu kepada Tuhan, ke gereja. Then the Father is heaven is glorified. There is a big celebration. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, ada sukacita besar di sorga. We not only celebrate in the church, but also in a big celebration there. Bukan hanya di gereja ada selebrasi, tapi perayaan di sorga terjadi di mana. Secondly, God is telling about the parable of the lost coin. Perumpamaan yang kedua di Lukas pasal 15 In the word number 8 to 10, if you read, ayat 8 sampai ayat 10 kita bisa baca. there was a woman who had a 10 silver coin. Ada atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham He lost one. yang kehilangan satu di antaranya, 10 divided by 100. dia tidak mencari. How many percentage she lost? Berapa banyak ini? 10% she lost. Dia kehilangan 10. He lost 10%. Dia kehilangan 10 dirham. Just imagine, Bayangkan di mana Tuhan. I was sitting in a Bible college. Saya berdiri di sekolah Alkitab. You know, when I was studying the Bible college, one of the theologians, one of the professors told that Saya berdiri di hadapan para master dan profesor yang berkata, when he was bringing the exegesis, the meaning of this parable, dia bilang arti ini, perumpamaan ini, it thinks me that maybe this woman is a widow. Maybe this woman is a widow, no one to take care of her. oh mungkin dia nggak peduli. He has to survive with all of his life with his 10 silver coin.
he has to survey or live with the 10 silver coin all of his life. Maybe he has to survey, he has to live with the 10 silver coin. Mungkin dia harus hidup dengan 10 dirham itu. Yeah. So when she lost the one silver coin, Ketika dia kehilangan satu koin ini, he was just looking forward to search to get back the coin. dia malah cari yang satu ini. You know, he Cari semua. put the light on his Dia taruh itu lampu di rumah He dia. was whipping here and there, find his lost coin. Dia disapu di rumahnya untuk cari satu koin ini. You know, when he found the lost coin, Ketika dia temukan koin yang hilang ini, he went to the middle of the street dia pergi ke tengah jalan. and he jalan-jalan. He was just walking. Dia jalan-jalan di jalan. He was walking jalan-jalan on the road. Dia jalan-jalan di jalan. I was asking what they call Didi or what they call elder sister or younger sister, brother, sister, come. Dipanggil, ayo teman-teman, brother, sister, kakak, cici, koko, datang. And showing his lost coin in his hand. Saya kasih lihat nih koin yang hilang ini. See my hand. Lihat tangan saya nih. I lost the lost coin I received back. My coin was lost. Now I received it back. Koin yang hilang ini lihat. Sekarang saya sudah dapatkan kembali. You know, then there was a big celebration party. Maka terjadi suatu pesta yang besar, perayaan yang besar. You know, God is telling the parable to the Sadducees. Tuhan memberitahukan perumpamaan ini jemaat Tuhan. He says in the 10th scripture, Di ayat yang ke-10, likewise I say to you, there is a joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Many women in this world Banyak orang-orang di dunia ini, who was then neglected by the husband, mungkin mereka ditolak atau disakiti oleh who was suaminya. then abused by many situations. Banyak sekali terjadi kekerasan dalam They situasi-situasi. are like a lost sheep. Mereka Lost seperti coin. koin yang hilang ini, domba yang hilang ini. They are just looking forward. Who can help me? They are just seeking after. Who will come and console after me? Dia cari kemana, siapa yang peduli dengan saya, siapa yang mau tahu dengan keadaan saya. With the mental torture, they're walking on the road. Tapi di sini diberitakan dia berjalan-jalan di jalan. God has given in your hand all these people, the lost coin women in this world. Tuhan memberikan orang-orang yang hilang ini kepada Anda, jemaat Tuhan. That you will go and reach out them. Maka Anda harus pergi dan menjangkau mereka. Then the angels in the heaven are rejoicing with you. Maka malaikat di surga akan bersukacita bersama dengan Anda karena Anda. So my dear brothers and sisters, this evening, Maka malam hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, have focus on God. mari kita fokus kepada Tuhan. You have a big focus on God. Kita harus punya fokus yang besar kepada Tuhan. That you will win thousands of souls. Maka kau akan menangkan ribuan jiwa. You will reach the unreached Engkau akan menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. because of the Holy Spirit power in you. Karena ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalammu. In Acts chapter 1:8 it says, Sebagai contoh, turn with me to Acts chapter 1:8. Kisah Para Rasul, Acts chapter 1:8. Kisah Rasul 1:8, jemaat Tuhan. I want to explain you the I'll read the scripture. Yeah. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of this year. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. You shall receive power. Anda harus menerima kuasa itu. I know everybody in this place, you have received the power of the Holy Spirit. Saya percaya Anda semua yang ada di tempat ini sudah menerima kuasa Roh Kudus. When the Holy Spirit comes, Ketika Roh Kudus datang, you will be witness. engkau akan menjadi saksi. You will be testifying. Engkau akan bersaksi. Where you will be testifying, Di mana kau akan bersaksi? where you will be witnessing. Di mana kau akan menjadi saksi? First it says, you shall be witness to me in Jerusalem. Engkau harus akan menjadi saksiku di Yerusalem, di ayat ke-8. Jerusalem, which is your Jerusalem? Yerusalem itu artinya Jakarta is your Jerusalem. Jakarta adalah Yerusalem Anda. When the Holy Spirit comes, first you will be witnessing in Jakarta. Ketika Roh Kudus datang dalam hidupmu, maka kau akan menjadi saksi di Jakarta Then in all Judea, Jude, dan di seluruh
itu. all Java. Semua pulau Jawa You will seluruh be Jawa Timur. witness in all Engkau Java. akan menjadi saksi di seluruh Jawa. Not only you witness in all Java, Maka engkau bukan hanya menjadi saksi di Jawa and in Samaria. dan Samaria. What is Samaria? Apa itu Samaria? Where you will be witnessing? Bagaimana Anda bisa menjadi saksi All di mana? Indonesia. Indonesia adalah Samaria And to the end of this year. dan sampai ke ujung bumi. Then you will be witness in India. Dan kau akan menjadi saksi di India. You will be witness in Malaysia. Kau akan menjadi saksi di You Malaysia. will be witness in Europe. Kau akan bersaksi di Eropa, di Jepang, You will be witness in America. di Amerika, You will be witness in Australia. di Australia Anda bersaksi. Until the end of this year. Sampai di seluruh bumi Anda akan menjadi saksi. So when the Holy Spirit comes, Jadi ketika Roh Kudus turun, when you receive power, ketika engkau menerima kuasa, you have the evangelism anointing. ketika Anda menerima urapan penginjilan itu, Your life is a witness. maka hidup Anda akan menjadi saksi. You witness in Java, in Indonesia, in all and in every part of this year. Engkau akan menjadi saksi di Jawa, di Indonesia, dan di seluruh bagian bumi penjuru. Receive power of God. Engkau menerima kuasa dari Roh Kudus. Because of Kuasa. the Holy Spirit, you do strong evangelism. Ketika ada kuasa Roh Kudus, maka kita akan melakukan penginjilan yang kuat. How many of you have that power in you? Berapa banyak yang memiliki kuasa di dalam diri Anda? How many of you will be witnessing? Berapa banyak dari Anda akan menjadi saksinya Tuhan? Hallelujah. Haleluya! I pray, I release this healing. You will be witness and you will be witness. Saya berdoa, saya melepaskan kuasa, engkau akan menjadi saksi. Malam ini. Tonight I'm not speaking to the congregation. Malam ini saya bukan berbicara kepada jemaat. I'm speaking to all the leaders. Saya berbicara kepada seluruh pemimpin. I see in my eyes everyone sitting in this place, you are all leaders. Saya melihat dengan mata saya bahwa engkau dan semua adalah pemimpin di tempat ini. Yeah. Because leaders make leaders. Karena pemimpin menghasilkan pemimpin. The worldly, the leaders make followers. Maka di dunia ini maka pemimpin membuat banyak pengikut. But biblical, according to the church, according to the church aspect, Bible, leaders make leaders. Tetapi Alkitab berkata bahwa pemimpin akan menjadikan pemimpin. You know, Jesus did not make his disciple as a followers, Tuhan tidak membuat pengikutnya menjadi pengikut sahabat saya. but he gave power to them Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada and murid-murid. he made them as such like him. Maka dia membuat murid-murid ini menjadi sama seperti In dia. John chapter 14 it says that if you believe in me, you not only do the signs which I do, more than you Di dalam Yohanes dikatakan ketika kau percaya padaku maka kau bukan hanya melakukan apa yang kulakukan, tapi hal yang lebih besar. We are living in a days of signs and wonders. We are living in a days of Kita hidup di dalam zaman tanda-tanda mujizat heran jemaat Tuhan. when I started my healing ministry in 2008, Ketika saya memulai pelayanan kesembuhan saya di 2008, you know, I want to share my testimony. saya akan membagikan kesaksian saya. You know, I born in a Hindu family. Saya lahir di keluarga Hindu. My mother is a Hindu. Ibu saya agamanya Hindu. You know, India has many different gods. Jadi dia punya banyak dewa jemaat Tuhan. So, you know, my mother still is married. We don't know who is all about, what is all about Jesus. Jadi sampai menikah ibu saya nggak tahu apa itu Yesus, siapa Yesus. You know, 2009, they got married 1970. Mereka menikah 1970. My parents accepted Christ 1982. Oh, orang tua saya menerima Tuhan 1982. I born in a place full of Hindu big temples. Saya lahir di mana di lingkungan banyak sekali kuil-kuil agama Hindu. In my child days, there is a big temple or like a shrine they used to drag all over the town. I also did that. Jadi saya hidup di lingkungan Hindu, saya ikutin kebiasaan bagaimana menyembah berhala di kuil Hindu itu. In 1982, when I studied in a Methodist school, Tahun 82 ketika saya when I was studying in a Methodist school, mulai, I'm doing my fourth grade. jadi saya masih kelas 4 waktu itu. So that time my school took me to a camp meeting for 3 days. Jadi sekolah saya membawa saya dalam 3 hari itu ada suatu pertemuan. Then I saw a picture film called Pilgrim to Go to Heaven. Pilgrim to Go to Heaven. It's all about heaven and hell, the picture. Jadi saya di dalam pertemuan itu 3 hari itu saya melihat bagaimana keadaan surga dan neraka, saya lihat gambaran. I saw a man who carrying a big heavy luggage about sin. Jadi saya lihat banyak orang-orang membawa beban yang berat dari dosa mereka. Then he go into hell. Dan mereka masuk ke neraka. Then I saw agony, how much
selesai, banyak beberapa pemimpin datang ke depan. Here student, how many of you in this place want to go to heaven? Jadi pemimpin itu tanya, berapa banyak kau yang mau pergi ke surga? Murid-murid. Or you want to go to hell, you want to suffer like that boy? Apakah kau mau masuk ke neraka seperti anak ini? I and a couple of friends stood there, I placed my hand, raised my hand, I want to go to heaven. Maka saya sama teman-teman saya langsung angkat tangan, saya mau ke surga. They took me to the other room, they told more all about Christ. Lalu orang-orang itu pemimpin tadi bawa saya ke ruangan dan berbicara banyak tentang That Yesus. day I accepted Christ as my personal savior. Maka hari itu juga saya menerima Tuhan sebagai juru selamat Joy dalam came in hidup my saya. life. Maka saya serahkan hidup saya. Happiness came in my life. Happiness came in my life. Kebahagiaan mulai terjadi, sukacita dalam hidup saya. At the age of 30, Lord anointed with the anointing of the Holy Spirit. Lord anointed with the anointing of the Holy Spirit. Setelah itu Tuhan mengurapi saya dengan urapan dari Roh Kudus. Then I was more active in the church. Maka saya mulai aktif pelayanan di gereja. I was with my pastor, leading the worship and traveling with him. Jadi saya mulai memimpin ujian, saya mulai pergi ke misi. But I didn't take any baptism. I didn't take baptism. Saya belum dibaptis. So my pastor told you have to take baptism, then you can move much more in the church, in the Holy more in the active in the church. Ketika kau dibaptis, pastor saya bilang kau akan lebih maju lagi dalam pelayanan di gereja. Then I take a baptism. Dan saya memberi diri dibaptis. Then I was with the pastor. Then I went to the college and did a good education. Maka saya setelah itu pergi kuliah, punya pendidikan yang baik. Still have a call from God for the ministry. Saya waktu itu masih punya panggilan di dalam I pelayanan. was working in a BPO software company for 2 years. Saya masih bekerja 2 tahun di sebuah perusahaan. Then also I'm making my story shortcut. I'm making my story very short. Oh, saya menyingkat cerita saya. Then I'm working for a couple of international schools. Lalu saya masuk ke sekolah Then internasional. I didn't feel happiness in me. Saya nggak merasakan kebahagiaan dan sejahtera. 2004, I just resigned my job. Lord, I want to go for full-time ministry in my life. Tahun 2004 saya memutuskan saya keluar, saya mau full time buat Tuhan, saya mau melayani Then sepenuhnya. I got a joy. I was serving the Lord. Saya dapat sukacita melayani Tuhan. I was just teaching in a Bible college, the English missionary from England. Jadi saya mulai mengajar di seminari di sekolah kita. After I completed my seminary MA in Biblical Studies, Jadi setelah saya menyelesaikan studi saya di sekolah kita, then I didn't felt something a transit in my life, something more happiness in my life. saya merasakan lebih lagi sukacita dalam hidup saya. 2008, I just first time in my life I'm traveling 32 hours by train. Jadi pertama kali dalam hidup saya 2008, saya 32 jam melakukan perjalanan dalam kereta. One of my Bible college friend who was doing an English school over there, he called me as a guest for his issuing certificate for his graduation program. Jadi teman saya ini memanggil saya untuk sertifikat program dari kelulusannya. Then Sunday morning I have to preach in a Nepali congregation church. Jadi pada hari Minggu saya mulai. Nepali, I have to preach. Jadi pastor ini mulai khotbah di Sunday morning hari Minggu pagi It's the sebabnya. India-Nepal border. Jadi banyak orang India, ada orang Nepal juga di sana. There was a lot of Nepali community people lives over there. Jadi banyak orang Nepal, komunitas orang Nepal yang hidup di sana. So first time I'm going and want to preach in the Sunday morning service. Jadi pertama kali saya khotbah di dalam kebaktian Minggu pagi. 2008 in the month of June 8 date. 2008 bulan Juli tanggal 8. No, that time when I started preaching, Waktu itu ketika saya berkhotbah, I just went, I have a lot of sermon, I can preach any sermon, then I'll come back to home. jadi saya hanya berkhotbah, habis itu saya pulang, cuma berkhotbah. First time I see the glory of the Lord in the church. Pertama kali saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di gereja There itu. was a supernatural way came in the church. Ada kuasa supernatural datang di gereja itu. I was standing here, people thrown back. Ketika saya berdiri, orang-orang mulai berjatuhan. Everybody was falling down. Semua orang mulai jatuh ke dalam rahmat Tuhan. That time I prayed for the people, that time cancers disappeared. Ketika saya mulai berdoa, saat itu saya berdoa, orang kanker disembuhkan. Our tumors disappeared. Orang-orang yang menderita tumor disembuhkan. Everybody like screaming and weeping over there. Orang-orang yang berteriak, orang-orang bisa menangis saat itu. I saw in the 2 days in my life, I only watched God use Reinhard Bonnke, God used Benny Hinn, God used many healing ministry. Only in the Western countries I see it through videos. Jadi saya hanya melihat bahwa Tuhan
keluar itu. Then I realized if God can use Benjamin, Lalu saya menyadari Tuhan bisa pakai if Benny. God can use Reinhard Bonnke, Jika Tuhan dapat pakai Reinhard Bonnke, He can use me Prakash Daniel. dia juga dapat pakai saya Prakash Daniel. Then I see one man who have a broken accident, his ankle was totally broken, he having a big belt in his body because his body was not able to fix, shivering all the time. Jadi ketika waktu itu ada orang yang patah lengannya, jadi sampai punggung itu sangat menderita. After I just prayed in the name of Jesus, be healed, just I did like this. Lalu saya berdoa dalam nama Yesus sembuh. Then this man was enjoying, he's lifting his hand. Lalu orang ini saya doakan mulai bersukacita, dia angkat tangannya dengan gampang. After that, he's not wearing the belt which was in his body. When he was leaving the church, he was carrying the belt in his carry bag to his house. Ketika dia keluar dari gereja, tahu tadi dia pakai sabuk itu, dia cuma tenteng itu, nggak dipakai lagi. After that, one man had a hearing head, and I removed the hearing head. In the name of Jesus, deaf ear open. Immediately, oh, he said like that. Jadi ada satu yang masalah gangguan di telinganya, ketika saya berdoa keluar. Then, in my life, I see a transit in my life. My ministry changed. Maka saat itu saya mulai melihat pelayanan saya mulai berbeda dengan Tuhan. Then I started traveling to many places. Dan sejak saat itu saya mulai melayani ke berbagai tempat. I tell you, my brothers and sisters, right now in this place, Saya katakan kepada saudara-saudariku yang malam hari ini hadir, maybe you are looking for a transit point in your life. mungkin kau mencari transit point, titik transit dalam hidupmu. This evening, God is about to take you to the next level in your life. Malam ini Tuhan akan membawa ke level yang lebih tinggi. When in 2008, in my life, I was looking for something new. Why nothing happening? No breakthrough in my life. Tahun 2008 saya mencari-cari bagaimana hal yang baru, nggak ada terobosan dalam hidup saya. When I moved from Chennai to the North India, Ketika saya mulai bergerak dari Chennai ke India Selatan, I see a great revival. saya melihat banyak kegerakan rohani. In Genesis chapter 15, Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, and in 5th verse if you read, Anda bisa baca nanti. God brought Abraham out of the tent. Tuhan membawa Abraham keluar dari tempatnya, dari kasih. It is not written in the Bible, God brought out. It is written in the Bible, God brought out. Where was Abraham? He was inside the tent. Jadi semua yang ada di Alkitab, Tuhan bawa dia keluar, semua dibawa keluar. Why Abraham was inside the tent? Why Abraham was inside the tent? Kenapa Abraham harus keluar dari tendanya? The reason is he was blaming God. Lord, you gave everything, but I remain childless. Jadi dia mulai menyatakan, Tuhan kau berikan segalanya, tapi kau kasih saya sebuah tantangan. That time God made a covenant with Abraham, Maka setelah itu Tuhan buat perjanjian dengan and Abraham. He brought Abraham out of the tent Maka dia bawa keluar Abraham dari tendanya and showed the stars. dan memperlihatkan bintang di langit. So shall be your descendant. Itu akan menjadi